Idemo sada opet u ono što je središnja tema ove prethodne emisije, Jugoslavensko ratno zrakoplovstvo protiv NLO-a. Dopustili smo se iznimke, ali ipak je to nit vodilja. Kakvi ste još imali susreta i koliko je uopće teško ući u trag pravom vojnom incidentu i kako ste do sljedećeg došli? Da. Ovo je bio još jedan od slučajeva koji je bio, nažalost, medijski već kontaminiran. Riječ je o pukovniku Dragutinu Prepuštu, velikom profesionalcu koji ima u svom iskustvu ukupni nalet oko 3000 sati leta na vojnim zrakoplovima i kao pojedinac i kao nastavnik. On je potkraj 1984. kada su se izvodili trenažni letovi na zrakoplovu Galeb dvosjed. Znači, u tom zrakoplovu imate učenika koji je na prednjoj strani zrakoplova i nastavnika koji je sa stražnje strane. I tako se, znači, jednostavno prolazite na taj način obuku. Međutim, taj slučaj će biti zanimljiv u kontekstu što u jednom vrlo bliskom vremenskom razdoblju se u sličnim okolnostima dogodio i slučaj potpukovnika Trifka Radete, također u trenažnom letu Galeba. Kod pukovnika Prepušta, dakle moram zaista reći, ja sam mu predstavio sinopsis kad sam s njim pripremao intervju za radio emisiju i kad je vidio također sudionike koje smo pripremili, odlučio je još jednom istupiti, ispričati sve to što zna i ono što mi se posebno dojmilo je kada on zna reći, mislim da nemam, kaže, pravo šutjeti o tome. Ali je uvijek taj problem što nema zaista interesa. Nemate ljude tko sa neke stručne strane prikupiti ta svjedočanstva, analizirati, jer to svjetlo koje su oni susreli na tom letu bilo je tako da su oni čak morali skrenuti svoj zrakoplov. Znači, čak vidimo do koje situacije je tu došlo i u ostalom taj uobičajeni let je stavilo u potpuno jedan drugi kontekst. Na taj način da se moralo preusmjeriti cjelokupna koncentracija na to nešto i ključno je, dakle, bila su dva očevica u Galebu, nastavnik i učenik, dakle tu opet možemo isključiti nekakve mogućnosti pojedinačnih iluzija, samostalnih. Ili ono, jeste li popili slično. Dobro, eto, pukovnik Dragutin Prepušt danas u mirovini, potkraj 84. objavljuje je trenažne letove iznad rijeke Kvarnerskog zaljeva oko radio Fara na Bokanjcu. Radio se zaokret natrag prema Puli i tada se dogodio taj incident, taj noćni susret. U zrakoplovstvu ne govorimo o nekim NLO-ima u smislu vanzemaljaca, malih zelenih ili tako nešto, nego o pojavama koje se dogode tijekom obavljanja, znači, klasičnih zadataka. Onako opušteno u jednoj mirnoj atmosferi na Galebu, tada je avion bio Galeb G2, na visini od oko 3500 metara, znači između 3 i 4000 metara, nakon zaokreta na Bokanjcu, jednostavno onako bio sam dosta opušten, zavaljen u zadnje nastavničko sjedalo, kad mi je učenik skrenuo pozornost, onako malo, da tako kažem, nervoznim glasom, šta nam je ovo sa lijeve strane. Pošto mi je pogled bio prema Zadru, onako uperen iz zraka, ja sam, kad sam se okrenuo, imao sam priliku vidjeti jedno svjetleće tijelo koje je bilo na nekoj udaljenosti između 50 i 100 metara od nas, po dimenzijama skoro dvostruko veće, ako ne i više, od aviona, i presijavalo se u svjetlu, u bojama, od žarko bijele pa preko naranđasto crvene i tako. Otprilike osjećaj kao kad gledate u noći, kad gledate vatru koja gori. Pošto to nije bilo baš tako jednostavno, reakcija je bila automatska. Odmah sam palicom dao u suprotnu stranu, znači avion sam skrenuo sa rute i na niže. Počeli smo malo ponirati, onda smo ispravili, ja sam ispravio taj avion, pogledao još jedanput i odmah kontaktirao kontrolu, oblastnu kontrolu u Zagrebu. Da li postoji neki zrakoplov ili vojni ili civilni, ili da li postoji neko tijelo, balon ili bilo što drugo za koje bi oni imali saznanje da se nalazi u tom regionu letenja. Pošto sam dobio negativan odgovor na to,
tražio sam da još jedan put provjere, znači da li postoji nešto, jer nešto nam je presjeklo put. U međuvremenu sam ispravio avion, upitao sam učenika da li ga on još vidi, šta vidi on, u stvari i on mi je opisao upravo ono što sam i ja vidio. Vidno uzbuđen on je bio, a ja sam nastojao sakriti uzbuđenje jer ne bi bilo baš zgodno da primijeti da sam ja nervozan. Ali u međuvremenu smo se pribrali, još uvijek to svjetlo bilo iznad nas i na lijevoj strani. I ja sam odlučio krenuti prema njemu da vidimo što je to. Sad da imam kontrolu u rukama. Kako smo krenuli u penjanje i prema njemu, to je bilo i negdje na putu prema Opatiji, na tom dijelu. Kako smo se pokušali približiti, tako je taj objekt jednostavno ispred nas bježao, odnosno presjekao nam je putanju negdje oko Kraljevice i prešao na desnu stranu naše rute prema Ilirskoj Bistrici. Otprilike je još uvijek bio negdje nešto malo više od naše rute i mi ga nismo mogli stići jer i sam avion je imao tu penjanju maksimalno, znači neku brzinu od 450 do 500 km na sat. To se udaljilo, tijelo se udaljilo prema Ilirskoj Bistrici, mi smo dalje nastavili let prema Opatiji i jednostavno smetnuli smo s uma, neka ostane tamo gdje je, idemo mi svojim putem, no pri dolasku na Opatiju i prelaskom Učke ponovo je, znači isti taj svjetlosni objekt je prošao ispred nas na nekoliko kilometara i uputio se prema Puli. Ponovo sam tražio bilo kakvu informaciju o tome, ali nigdje nije bilo ništa vidjeti na radaru, nigdje niko nije čuo ništa. Zato smo okrenuli avion i krenuli za objektom prema Puli, znači prekinuli smo zadatak i išli smo na sletanje, znači negdje od Čepičkog polja pa prema Puli, gdje smo u zadnjem trenutku, znači zadnje što smo vidjeli taj objekt iznad Pule i ponovo udaljavanje prema Zadru, otprilike, znači tom rutom. Kad je objekat bio iznad Pule, ponovo sam tražio podatak od radarske postaje na Montekopama. Rekao sam ovome, neka izađe van, da li će vidjeti nešto. Prostim okom ako već ne može vidjeti na radaru. I tada mi je bilo potvrđeno da i on vidi isto jedno čudno svjetlo, znači koje se udaljava, znači od Pule, ali za njega je to bilo jedno bijelo svjetlo, onako žmirkarstvo koje se udaljavalo i nije, ali ga isto tako nije vidio na radaru. Mi smo otišli na slijetanje i kad smo praktično stišli na zemlju, standardni postupak je bio taj da u slučaju kao izvanrednog nekog događaja u zraku, a to se smatralo kao izvanredni događaj, da piloti koji su učestvovali u tome zasebno svako napiše izjavu o tome, koju smo predali isto tako zapovjedniku i tu se završilo sve zajedno to. Da bi obuka mogla ići svojim tijekom, u teorijskom dijelu pripreme za obuku prošli smo isto tako i neke dijelove kao što su stvaranje iluzija tijekom instrumentalnog i noćnog letenja. Događaj koji smo opisali nije spadao u bilo koju iluziju, ono je bilo nešto stvarno i suviše blizu i suviše konkretno da bi mogli ga opisati kao neku iluziju. Ovo je nemoguće da vam neko, znači, nešto tako pređe preko putanje i bježi od vas ili vam se približava, a da nemate, praktično ne znate o čemu se radi. Svaki, ama baš svaki događaj u zrakoplovstvu i priprema za njega počinje sa jednom rečenicom, a to je sačuvati hladnokrvnost. Kad sam sletio, kad je to sve završilo, onda uvijek dođe, znači, onaj kad adrenalin prođe, onda dođe osjećaj što je bilo, kako je bilo, jednostavno osjećate se toliko ispuhanim, osjećate milion pitanja koje si možete postaviti,
A da ne kažem isto tako kad se vratite porodici, ne možete baš funkcionirati na sasvim normalan način kao kad se vratite recimo iz ureda sa posla. Ja još i danas imam kolege koji će svakako i ovaj moj razgovor isto smatrati s podsmijehom i tako dalje. Ali ja vam iskreno kažem da kad malo dublje razmislim o tome, mislim da nemam pravo šutjeti o tome. Mislim da je nešto što je još uvijek trebamo otkriti zašto se javlja.